ton manen wow na rakso kon ton peyo wow ki sanan kan ko di kan ko na lang ko na kani ko wow choro ram sapal na chen kop na koryang kop na speaker and legislature sound ko pung lapalakan nan penyencia momot sa government o chon ton peyin sa pechuan ko kuran karo sound nan sapal na chen ron watch ngay sa name kalas meran pechuan kalale ko kurakan autakan sa palmachay ron ranwich. Hoya charalap ay sa palmachay ron kan kayo uyakan tatok and panyan Pompey Task Force COVID-19 Koreaw Legislature Paisa pechuan kamanana Supplement Cup Night Tita Hong Taraktan Han Kantan Himoni Ho Kantan Pompey Housing Authority O Kasilo Men Katosok Cup The Update and Kapinsalet Tesoma COVID-19 Rome Sang Colonia Wayne Pompey Tanian Manwini O Talian Social Services Pachuan Yang Pachang Uyatan tatakan chok to pasangan kapinsalet tesoma and coronavirus watch me pachawan chapta one city ho open province ng China nang sampungan tisod ka riyak kate sa tuwawo o pachawan to pasanger ng chocho kayan santa meran wat karakter general and WHO kasalitar meuya public health emergency of international concern. 9 sampungan January silisa kewo huatan mas en soma kapinsalet wat ye coronavirus riyak sa tuwaw te COVID-19. Leleton na sa isak siluan ka riyak isak haramas Lok riyanan bimakit Pok wanman merapot pok minya erale tika palan kapinsalet te somawat nan santa o nan way China haramas walnan tuwag walya kanaman. Lukan way China haramas tanan takit wane kisman o way apuki isapsu erale tika pal en kapinsalet te somawat. Netwal Tamisansan ng Situation Report and Panyan Pompey Health Task Force Coronavirus Pejaman kasalata me uyakan tatawakan pechak to kasaukan ng railakan me sailak ang Wayne Pompey ng Sompir o tolsokan pejaman chapter me February A1 karya kitfriyasak ng sa kanyang wasan petiyan Sompir Pompey International Airport o wasan petiyan sa Takachuk Seaport me pachuan kong nagtar sang kanyan Pompeo o Social Services o Coronavirus ICS team pairailan halam o apali railakan me kalamalame akong sa umawach. Iranmen katasakan kan pachuan kong nagtar sang kanyan public health pwen kakainay uwi pokon iragar warukan me dan kun pachotakan. Sapan macam manunian Pompey pilpacawan pagpagija kecairan nan yang itawan miakan karorokan metanian WHO pacawan tarwen kaptare aman kecair sang kapal ay soma coronavirus me tuecha ay so koros amyong ketilo soap ten sanitizer puen kisang mas nipong ay so koros karawa mo cuma mansong kopelkot oasi puete kataw pasang masin sumaw ter kanya panrain me kopelkot pasi te sumaw kan nanrain pitsilu puete pagkamit ale ti mas sangren me sumaw kan Omiyong mo nang tokan masa cumuwa puen perasaan kong masin sumaw kan ter kamu tukan man mesocelo o ma koman ki soma parakar kabakok taka pananas nga kakang kanangan kon manunian Pompey Panyan Publical
Hai so parwaro ni nagtan telepon silo riyaw saro. Riya isak riyaw isak tayo, riya isak riyaw isak limaw, riya isak riyaw isak wano, o riya isak riyaw isak su. Kariyawan sa palmachay roman ranwach, pitpan sa machapalonya wentonte. Puinin ko kasanet ang tonte, the legislature kay sa panwain tonte, pon kain saklan, meet aray meeting kasan kayo the first regular session may pachuan saklan ni masi sa priyawan kariya kitriya isak legislature kay sa watch pachuan kamenanar standing committee report ng ta isak silulay riya isak may pit kamenanan Mr. Winsner David Kwemuya Pukuan Director the Count and Campaign to Social Services and Wayne Ponte Neusus riya sa priyaway pit nan uyapan tataw kuat legislature kay sa kuat pinpachawan kamanalag standing committee report ng paisak tayo ng riya sa mepit kamanaman na Mr. Holino Lawrence ang puko and Director Takaw and Panyan Ponte Housing Authority ni usus riya sa kay o kain saklan sa palmachay noon ranwach tanpit men kapasakap te update ang kapinsalet te soma coronavirus the COVID-19. Rome sang banyan WHO the World Health Organization ni nasi saksiluan tariyakit riyaysa riyaw kasalita Pariyakit riyaysa kasalita wanchocho naranas medachuan yang eraleti kabinsalete soma and coronavirus. The COVID-19 which medachpachoyan ni aranas lo priyanan limakit pa walman. Nanbungan aramas lo priyanan limakit pa walman which me walakit isibugariyak tuwaman na optionality. Nalwin China ramas mialiti kapinsalet te somawat iray na ramas walnen tuwapo walya ka naman o nan tuwa na ramas walnen tuwapo walya ka naman wat merya ko naman maupchaw niyang aleti me kapinsalet na temelan iray na ramas silikit apuki isiyakan siliman o me upchaw kapinsalet na temela iray na ramas ikaman Leletor ni masa isak siluan tariya kitriya isak haramas ni pacuan yang erale tu kapinsalet te soma watch di kunwain China iray na ramas panen paket wanekisman o mea wanakit isabuka siliman na upchawan aleti o iray na ramas kitpa kupa mea kapinsalet alaf temena o mes Silubukiye na opsyon kabinsaletala temena. Nituan tamas salisan na sa palmachay report and ranwach nasa isak siluriya kitriya isak we epukiye isak isume ang eralit kapanan kabinsalet te somawach. Talian tabliway siya pilpachaman taularo pilpachaman tarunan kaway kay ang miyapan parasang kamoy kabinsalet te somaw and COVID-19. Hai so para sa myong kupilo so ten sanitizer kwen kisang mas nito. Hai so para mo chumaman sa koto wasi kweter kataw pa sa mas so ma. Ter kay nang panray no koto capacity so ma kan nan raren pit silu ko komite aneti mas sang ren me so ma kan. Omiyang mo nang tao kan nasa chumay. Owawa, pwede parasa ka pumasin sumakan. Teka matukan na mesochendo o makaman kay sumakarakan. Kopo-kopo ka pananas makakang kalangan. Call mon muni and ponte tanyan publika kan so parwaro. Ni nang telepon siluriyaw saro. Riyay sa isak tayo, riyay sa limaw, riyay sa wano. O riya isa priyawo isa kusu. Main ko yung macakan autapan sa palmachay mga ranwach kalangan ng kukuran koras o kasalila.